Hello po sa mga Bicolano sa all over the world. Yeah. So, kumusta man po kamo ngunyan? Hope okay man po kamo. Yeah. If di po kamo okay, yan. Just listen to this podcast and hope maging okay man po ang aldaw nindo. Ngunyan. Yeah. So, ako pa lang po yung host nindo for today. My name is Don Peter Maduraniglo. And now, you're listening to the episode 15 of Kaulay Podcast. Yes, Kaulay Podcast is now powered by DP Production. Yeah, so may formal name na for production name. Yan, nag-iwan na ako para daw maging professional bagang dating kang podcast. And yung DP Production, ako lang po yung nag-handle niyan. Okay? Yan. So, bago po kita maduman sa pinaka-topic na for this episode, gusto ko lang po magpasalamat sa 5 or alumni students kan Bicol University. Yan, so shout out po sa mga estudyante kan Bicol University. Yan, paano kaya kang last January nag-chat ako sa estudyante na if okay na interview na ko. Ang topic kaya kang research or thesis is about sa mga Bicolano podcasters. And nakakaugman nasa kita sa napili ninda na interviewin. So daw magay na sa interview may siyempre nagbe-Bicol para masugkaintindihan baga. Yan. Tsaka may nanood man sinda sa ko and may nanood man ako sa inda. Yan, so exchange ng idea, yan ah. Tsaka may na-realize din kaya ko guys sa interview inita. Parang natabangan ako kung interview ito kay baka mga students na ipagpadagos yung podcast around guys totoo lang siguro kay feel na may nagdadawag sa podcast ko, pero pagi po sa inda nagagawa ko din motivation na ipagpadagos ang podcast and hope sa mabot dako lang po ang maghinan yung podcast yan. So thank you very much sa inyo guys, and if nagdadawag po kamo and hope magba po nindo hinan nyo ng episode na ini, and this is a way kan pag-thank you po sa inyo. Yan, okay. Yan, so duman na po kita sa pinaka-topic for today, and gagamit ito guys yung Comfort Cards Getting to Know You version. Yes, and may napili naman po akong card, and hindi po yung card na napili sa today. Yan, so ang category niya pala guys is emotion, and hindi po yung question. Yan, so sabi pa hindi, how do you usually react when plans get cancelled? Yan, so ulitin ko po, how do you usually react when plans get cancelled? Plans, either plano or gala. Pili ko daw rin dyan. Pero kung akong hapoton, depende. Mano kitang tulong senaryo. Okay. Yan, so scenario 1. Halimbawa, may nag-agdas ako. Pero mayo man ako sa mood. Halimbawa nga doon, may party kami. Joke lang. I mean, may karakanan kami or may bandingan kami. Pero mayon ako sa mood. Tapos naraman ko na na-cancel pala. Siguro mahugma ako. Syempre baga pag may isa mood, parang may kitang energy na maka-hangout sa iba. Even though ang pag-hangout o pagkikibas makaka-recharge sa to. Kasi yan, may times na nag-apat kita sa puntong yan. Kaya nahugma ako. So, situation number 2, plano. Siguro kung may plano, halimbawa ngaya may babakalon ako, nag-ipon ngaya ako. Kaso, may unexpected na nangyari. Di ko lugod na so, di ko nabakal sa babakalon ko. So, ang usually na nagiging reaction ko kayan is pamundo syempre. Lalo na baga kung halimbawa so gusto tang bakalon, kay puhantang maray, tapos naudlot palan. Yan. So, syempre mamundo kita. Yan, okay. So, situation number 3, either yung plano natin natutukoy ko po sa situation number 3 is gala. Halimbawa, may may times na yung mga friends, circle of friends pa yan, may banding man kami. Tapos minsan nag-aragdahan man sinda
And syempre, nasa circle of friends ko sinda go ako ning go. Yan. Kaso yan, ini yung usually nangyayari ta. May day nasa na pangyayari, day natutuloy yung gala. Deep inside, parang dinadamdam ko na day natuloy. In short, mundo. Yan. So yan yung reaction ko. Syempre, pag may gala, bakit big friends, tapos din nangyari. Mamumundo kita, lalo na baga kung halimbawa sa galang ito, duman lang ka mo nakaka-open with friends, mamumundo ka talaga. Pero in that situation guys, inisip ko na lang na think positive, may next time pa mabaga, diba? Yan, so yan po yung simbag ko sa question na yan. So kamo guys, kung kamong hapoton, how do you usually react when plans get cancelled? Yan, so open po ang comment section natin. So, mag-comment lang po kamo. And babasahon pa naman po yung nasa likod kang card na ni. Yan, so sabi po di, your response to change plan reveal your hidden needs, whether relief or feeling or disappointment plan. Both feelings tells the truth about your energy and its okay. Yan, so tama ang baga, halimbawa baga, may nag-agdas na to, tapos makikita sa mood, tapos na-cancel yung plano, syempre okay pag makita ta, syempre parang bako pa makaihat kayto yung time na yung pangangaipo ta, parang sa time na ito dahil ta pa man kay po ng banding. Pero sa situation number 2, sa situation number 3, ka na share ko, yan yung time kaya naipip, may pangangaipo kita, tapos then natuloy, syempre mamundo kita as usual. Yan, so digdi na po nagtatapos ang episode and hope nag-enjoy mo po kamo. Yeah. So ano po yung masasabi nindo for today's episode? Pag-comment lang po kamo. Yan. So I'm your host for today, your host, your friend, my best friend. My name is Don Peter Negro, and hope magkailibanan po ginarita sa susunod na episode. Bye bye.